This is Mugabe promotionz Uganda. Nga wembako byenti olwalero lunera ndi kutambula. Ntambule nagwa kuserebwe waka bigwembako beire nti akubyembaga zaine comedy ayembye za kyatakoze. This man is versatile. Akoze buli kimwe kyetagisibwa mu industry muno. Era nga ti wundi ali kujja kubanga mwene yeyogerera abakobere ameina bichi odi kiba kibino omuntu okwogerera omuntu nga mwene aliko. Baba okubotya muganda gange. Ambi bulungi yata. We bali emirimo. Kale. Embera ya covid wainumaawo ebeire enkambwe. Ayi okali munirivu ndi kukubona naye nga kobera kwa abantu baifa ameina nebindi ebigo mu kitulu bwe kino ebyo baba. Ansangaire okubona ku Mugabe promoter. Amaina nerobozi MC lufotose Mustafa. The comedian and I'm versatile, everything. To say that I'm a comedian, it means a lot. That is my profession. Mwana bali kutuwuliza wa bali kutubona mbalamwisa ino salute in all aspects. Nongera okuba ko nti mwebale gye mutuusa kwengalo mwebale gye mukola ku yona ndi mwana omwisa magumba kene nga nzalibwa buna ayenga ninze otukobyo otyo ozalibwa buna. Yes. Ate kabiri kida kityo okubanga eno gye mbona otise kijja otise biki kintu ekyo kyogera kuki abantu bano ndikwendo bakobere buli kimweni nabiki biri kimba kutegeere. Yesebo sebo Mugabe ne yanziza ekyezima kyene nzalibwa mayuge tisobola kuvaayo ate sobola kukyuka ekyokubiri ku kyo okulire Kampala kawempe tula yenkulire inasookera nga nkola nesenga sebanga ku UBC program Kigoma dance era oyo my mentor senga sebanga. By the way, I respect you my comedian man senga sebanga nkwagala nnyo muganda wange tutobye tuvudde wala ate nange nzije wala sawa zino nadda Busoga wenyizo kwogera nti west or east home is the what the best. Nakoma we waffe ne Busoga nga kyendi kwenda ku talentinga bitone fewe fene Busoga ba comedian bali bababonerera langa ndowooza abantu bakudala gambya nga bali awo batyo kwegamba n'abantu bebatafaako bebatawa bwire era nga babonerera lanti omuntu okuba comedian olina okuba nga oli musirusiru azira magezi. Aye ebingi byenkoze kuba natandika nga nemberangira right now ninzani gwe basitula nti olijja kwembera abantu aye nga n'abantu bona banendirire respect though abasoga bakali kuvaamu kibeera aye neongera okuba ko bantu abaana abavaayo nebaida please let us help them tubambe tuba connecting tubanga tulina ke tulina tubagemeku mwene abaana bebaligema ku please be with the discipline mube nempisa ku bantu abali bambaze Mugabe promotion wavayo nakati munange lufotose lero nkyalire nino okuwa ekitiibwa Mugabe nga yiwe Mugabe nino okuwa ekitiibwa aye mubamu abaana nga bo baana kulaza bi kwegamba bali awo batyo tibafaayo aye nga nongera okubebaza Mugabe promotion opolomoti nze ina abaana era nayongera okuba nti munange nkweyanze emirundi 10 gumizaani akalugwe kagwireku nga obise wava gyova wakoboti bekandide musakale eno sakale eno gyondagaine gyendita products gange disinga then akoba nti oba mungu de yandiko byati ekisu. Yesebo muganda wange okusalo okumu bakoba okukulu okundi bakagata okuyibakagata industry eno bina tubiwulire biki okuzaine comedy ozaine industry eno gifunye muki abantu bandyetaaza okutegeera bademe kutegeera luyi lulala nti oli Katemba oli wakinga woko byoti abeira bakubanga ati abakatemba mwene Busoga baboti balalula biki inga wengirira industry eno gifunye muki ekisobola okusikiriza omwana owundi okujingira ekisookebwako industry kyengifunyemu being polite ekyokubiri industry kyengifunyemu discipline kuba gyenjanga connectinga n'abantu abangi abendawulo buli muntu omugema mu ngeri gy'alimu
ate na buli muntu omugema mu ngeri ya kitiibwa kye kyaba akola ki jempa ya muno omuniga ti jempa ya n'omuntu gentleman jempa ya muno omuntu ali agati omukambwe ti jempa ya muno omuntu omusanufu buli muntu omutwalira mu mbeera yo okusinziira ku bwongo bwaba akoze ki bwaba idye ekyokubiri industry eno njifuniemu kyenandikobye nti emirimu mufuna emirimu nga titiemu butyamaawo industry nagidamu nga tesuubira kikyendi nti nsobola ofuna aye nfuniemu emidaala gya chips girimu engi nfuniemu emidaala 3 nfuniemu emidaala gya gonja 2 ate n'ekyokubiri nti nigizimbamu nga nze era wetunaabanga tukoze Mungu nga atusaasiire dda kubanga tutambula mpola mpola ndakulaga nkulambuuze kuko ebimu ku bisu byendi kusitubanga ndikola n'okubanga nditegeka okubanga ntaawo n'okuteerawo omukairo wange kati era omuwuliriza ateeze ebisu ebyo biki project doli kubanga otambula balage kukubambi osikiriza abaana abandi okujoininga industry gye tuli kubamu nga tutambulira mu eya music promoter Mugabe yesebo nga kali kulaga abantu kyebandiise gundi projects gange yesebo okwenda okutwala omukisa okubakoba nti okuba serebu tikitegeeza kuba mu kibuga okuba serebu kitegeeza kitiibwa kyokola kikyeweega n'omuntu serebu singa oba tigeega kitiibwa ndowooze obwa serebu vueku bangi tubabwine tubwine ba gravity tubwine baani bona baidye nga balina bebeguya ndowooza batuka akaseera basibuka busibuka aye nga kyendidi nti bona kati bantu era bwetebwa abantu batandika bubi so muganda wange ali ngo okwenda okufuuka serebu obanga oli kulwana okuba kikyoli please be respected and be also a respective person bo omuntu ow'ekitiibwa ate w'abantu ekitiibwa nze wano wendi ndowooza olibona green yesebo green ono gwoli kubona tukyetaagisa sente koba nti mbe mu kibuga ngule mbe na millions of money tugule ndowooza mu kibuga nasalawo nakanti kanje mu kyalo nzimbe tukulaakulane busogamba aye ekitusibyemu okubanga embeera ddaife dabwavu kubanga twesiba wantu watya walala nikwenda nkutambuzeeku nkulage industry kikyenjikozeemu era iwaali eyo kikyosobola okukola mu industry singa oba obweinemu era kikyosobola okubanga otutumbula mu kitone kyo niwe okwenumirizaamu nejatandikira oba oli kulaga omuntu nikwenda otandika okumulagira okuva wano sebo ali kumpuliriza obanyabo nasalawo nakoba nti kangule kapoloti kanga akatonyongoli kapoloti akatonyongoli nze ni musaada mu Islam lufotose although ombona kuzaana comedy bichi ayendidi nti byona tumala twajo wani wa Mungu natawo project esokebwako nakoba nti basiraamu banange abaali eno baali bazirawe basaalira nakoba nti katuzimbe ki masjidi eno wazimba masjidi era ekali kuwa bulungi era ndakujja maiso nkulage kunabamu ku bantu bange abali wano ku kitundu kunaba abandabirira eno project ekaja maiso era abantu baligiganirwamu yesebo masjid yesebo tibya lugamba ate tibya kulimba promoter Mugabe yesebo okuva wano paka kule ere joli kubona kirowere obwa ali kulengera kibonere nagulawo obusente butonyongoli era bwava ndowooza mu comedy nti bwe mufuniyemu yesebo bwali obusente obutonyongoli nagulawo million 6 mu biseera bino nawo kubyairako ife nga tukawongera nagulawo million 6 million 6 ogwo tyafuna gwa walala nakolanga bwentereka era mukukolanga nakolanga bwe twesonda n'omukaire nga bwena kobye nti nikwenda okuba ku ni surprise gye mkolera mama wange ali kumpuliriza omulungi kino nekirowa kyendi kulaganga otubeerere wansi kino nekirowa
kyenkoba nti emiliyoni 6 sente nningi aye ate entoniongo lisinga oba olina obuki obwongo. Promota Mugabe ni kwenda osete nkulage eno n'ennumba gye ndi kuzimbira omukaire. Ennumba eyo nga bw'oli kugibona yona titugyafuna kaire egirambuula aye nga ndidi nti ali kukibona alikola ki ali kibona eyo ya mukaire erimu ebisenge endowooza ebiweramu aye etida kujyayo. Ni kwenda kukuleta sport wano eno bowa hall nataawo nti omukaire ayinza okwenda amaadi n'abataka bona bayenda amaadi tigakutunda nakikola kuva ku ntobo yaki ya mutima. Ndowooza tuli walala Promota Mugabe. Tuli walala baba. Eyo ennumba n'omwidde okuba ekisu kyange n'ofiisi dange kankobe nti liraku bwomu dona era ndowooza prodekiti mugibona yona enda natuukawo abalaga ekaali kuwa bino n'ebisumuluzo ebigula wano tidda kuigulawo ndowooza kuba ekaali kuba bulungi wa bulungi nga bwe nandigenze ndowooza mugibona byona bino n'ebisumuluzo okufuba eri munda muno. Eyo n'ofiisi yange bingi byona niyinza okulaga nga omuvubuka ali eyo osobola okola era osobola okulaakulanya obwongo bwo wabufuga singa oba oviireyo waba n'omutindo gw'otuukako. Kyenkoba muvubuka ali eyo neki era kyenkusisitinga okole esente gy'ofuna gye bakuwa ku stage enusu 5 10 ekakugifuula y'amairungi ekakugifuula eri awo etyo etagasa. Nze Promota Mugabe baba mbeire nkaali kukoberako ndi mu mikolo. Yesebo. Mba mu mikolo ndi munakatemba mulungi ndogeera emikolo. Yesebo. Mbalamu nti omuntu okumpeera emikolo yaida yampa ne comedy we nampa emitwalo 2 at least nterekako emitwalo 10 lya namba. Yesebo. Kati omwaka gujja okuwaako woba olitereka 10 ndowooza tosobola atereka 10 buli lunaku. Aye balamu nti omwezi sasagulwako yinza okuba nga ekinene ino ngo wiiki egy'okuwaako nga emitwalo go ngaameka 4 ago singa oba ofiireyo ino n'okoba oti kantereke ku kale ekinene ino ntereke emitwalo ameka 3 kwasatu ago osobola okukola ekintu kyona muvubuka munange ali eyo tenooma weeno osobola emiliyoni 6 tyalonda anonde aye nasoloozanga kalala ebyo byoli kubona bye tuli kuzimba oba bye tuli kola byona byavaayo n'okubangira byona nitusonda mpola atambonako yebalemona wano n'abamu ku bantu bange bemba nabo ku kyalo kuno benkiringa nabo ni ba big boys bemba nabo amaina gaife nairobozi muganda wange amaina bande taberi mzema. Yesebo. Sinzira kukyalo kibeta na bito bukusoobe. Yesebo. Mama bamweta namula waskovia nkuwulira baba. Mzee bamweta ali ndolombi nga ku kyalo kuno omuvubuka gaife oyo era ife tumwidinga comedian aye na surprise nze nga alina projects dakoze ku ningi nali tukozesa ni wano wati n'abandi baliyo botinga iwe nga igo muvubuka omuntu owe wansi ubaka kibosobola kuwa abayabo mugeto bingi Baba biki byobako bakobe ku byobako bako nga basinzira kuono kubono yava mu ghetto ida yakola project sidino banji wala ya abantu banji abantu banji soka nsoke nkwima kalimi abali mu industry nga naita fali otusaidike baligula
ngesente gyafuna bali kudifuna mu bakazi biki ng'okyo okitegeera gena kale oyo ansurprise nze ne musiru photos baba yongerera okukola woyiya ayinife ba promota bali mu industry totwera birango kuba oti muganda gange akantu kako akantu office yenye ba promoter ba promoter office yenye yao yesebo kati tuli kuyige abaya yabo mu ghetto nife abali mu industry muno tuwe kuko obubaka obutintini ngosinzira ku musiru photos nze nkoba abaya yabo mu ghetto nisabe ino muwanirire ino mube kusaidi ya photos kyonka nicho bakoba nabindi bagabule oti omuntu kino ni kino oba kino kati obiro oli kutukobera kati oti ole office ya neye ife ba promoter bani tona tuli basimu ali kukubira soka akuleke so masi gidi mujibu ina abasiramu bajasala byona ngawe kukobye so promoter musobola okwida ate wano Mungu wana abampere ku sente buli lwakutaano ndowooza tuyinza okulyanga yakabuzi inshallah ndikubona abantu banji betwagaine ku site abantu bano banji mbagaine bazira waya ate babaire balikola yesebo balikola era bapoye mu kwano bakirinze n'abamu ku bantu bemba nabo wano n'abanamba kukuba ndowooza ne benkolera ni kwenda okulaga omwami ono omwami ono yesebo n'omu ku bainstructor benandi kukobye nti singa mbanzirawo namba kuku n'okutwalaganya emirimu yesebo so sobola okumulamusamu ganda ngewe balisebo bayita Mugabe promoter oba yigambe ina bakubagota batya yesebo 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 amatafali paka bakoze ebintu nokusika bino kuzimba emizigiti gino yesebo somero nebizimba okutwaliza awalala yesebo kati kiki kyosobola okuba omwana ali mu ghetto ali mu ghetto bantu beirengeyo basobola okuvaayo bona basobola okwegema okukola nga photos bino byakoze basobola okutandikawo ebintu oti ni bino batabaga mu ghetto kuti amabuyo basobola nga ono photos yatyakera kuncho era yakuba amatafali yapanga omusingi yayokya tanulu bono obaga encouragement nti buli kimu kisoboka walaino omusigiti buli lwajuma tujatandika okusala saladire dabulido nga bwoli kubibona so yesebo nkitegeera tweyanziza eno muganda waife mukulu waife okuba nti mutambwire n'omulenzi oyo oidi abantu bangi bakuba ati omuntu enaino wakatemba abamulalu kati wobanga oli kuvayo watambula n'iserebu alina kyali kulagawo okukyeyekoleirewo wena sayo na tubatu sobera tusobola okuba nikyokola kuba ife tuba naye mu town eza kye tutegeera ku ngoba alina kyakola yasimbeire ntambula namulengera kuba mbeire envwako eriyo mulere gw'envu obona gansi eyo webusobobi gansi eye namulengera yandi ati promoter nti ki ati dosoko obone kuku amakanda getukanda eno mu town gye mu tutaidi ndi tivuli kimundi ife tukiraga bibiba mu kyale n'ebintu tibiba mu town okuidaga nera zena mbe surprise dinabo nebizimbe era tubaire tulina mukukola lwa kandi material atuoyo yandaga omusigiti yandaga n'akaboga kako bali kukata okwigamba nabo neralanga ekintu nawo mwebale kumukuuma era yena atukuma mwebalire irala era nga isubi alirina sayo nayona yamani watuse tutuse kubanga kwali kuti tuli kubaba amatafali ate oliva nabo tekifanana ekiriwo ndibona baba oyo yebeta photos era sebo mulimo okoze ndasooka okwebaza instructor wange ono instructor wange anambye wembanzirawo nabeera taking over wemba mu tawuni yankoba tukola ng'okidi nti eno neeka okufuna ekiso mu tawuni ndidi nti busobola obiniganga tawuni biri kumpi na kumpi kituufu ewe waawo wano tuliganga natibugwe eniganga district era tuli mu nakigo kati so
kyenkoba abavubuka abali eyo okuba mu tawuni teekuweza bigambo, okuba mu tawuni teekulowooza nti kumala madanda na kumera biwawaatiro. Bannaffe bano batukolera aye teekoba nti nze okumukozesa muvubuka mwine mba nina innocent edda okumuwa just mukwano nimwe nasobola okwida namukoba nti berero tifunye yakoba atya kati ndowooza olibona babeere baliikola ndowooza obona boli amatafaali we gawirewo abakoba nti musooke mwemereremu kayinina nja kujja itale eyo banko yati waliwo alina amatafaali naye ngaleete so we ali ku Mugabe Promotion TV kyenkusaba kintu kirala bawo ngoidi nti obwongo bwo tobutendusa 24/7 bwe babuliikola okwewala entalo kintu kikulu ino ti buli muntu nti ali kwenda okubona nti oli swagalinga okuvaala obulungi kirungi aye ti buli sente nti ojagimalira mu kuvaala ne kwenda obe mu kibuga ne kwenda obe kyolikola ng'olina kyoli kulaga nga lufotose kyalikola nina essuubi egema ku bantu okuba nti kati nikwenda promotinga babitone nidi nti kati Mugabe ali kwebuuzaganyamu onagema otya kuba ebitone oli kuzimba muzikiti Katonda tabiikiriza aye singa mbe butaba munaidiini ate mbe butaba munakitone ndowooza ebyo tinandibikoze nenda okuba mu nsi nga Katonda anamula nti at least tulina kye twakola abantu bange baali bajja wala okusaala aye nali nenda enkulaakulana not me only baganda bange bangi bazimbye so zena wano wenkuba enduulu wale banumukira ndowooza obona wano wali green nsobola okuba wano najja wano nalima nga bwembikulaze ali eyo towa musuubi ali eyo tiwenooma omuwuliza ifo mulungi oyabe serebu MC lufotose azeine comedy ayembye eza kyatakoze era nga projects dino budando nadde mu bwaine bikoleibwa okuva ku muntu wegwe